Pancuri mana mata lampare, pancuri ite mata lampaya. Maya tungku moderator perle yang cantik nekala nepat yang bidang kalah. Naja etnan jalancang kamu dan kanyo kaje. Ikut tren jut hai awak nong nyo bak ka kengulong pegah gak. Ikut tren jut aurat yang bak du. Nyo kai ikut tren katok jilbab duhnya. Tak lega tak dia. Lawetnya alam yang ya hotel hotel lewat media na hotel lewat TikTok kai gok draw na kai gok draw. Kak hai mi hana hai awak nang bak kak pedu horat draw bat TikTok. Bak domi singa domi kopo. Hai wak draw kana wala na wat teo gak mendung panena ya. Hana aman hana kong wak draw ku gop. Bek demi singa, demi kopo, teng tatem pedih aurat tu. Tamano tepung, tamano dempur segala macam wadah datih nama napang pupuk dempur ya. Hai kang wakah halu pegah kom nak kambek karu. Kang wakah kun. Pancuri mana mata lampare, pancuri ite mata lampaya. Maya tungku moderator perle yang cantik nekala nepat yang bidang kalah. Balah betul tungku malah je. Balah apa? Pancuri mana mata lampari, pancuri ite mata lampaya. Allah hai tungku kemala be awai that kenan ni utilik. Kamu golom sip bak mita belanja. Kiban, sabah tu lam. Sabah tu ya. Dengar ugat-ugat peserta. Pancuri manuk mata lampari, pancuri itik mata lampaya. Ditungku peserta pidato laju dari. Baik sampai gaduh titik yang kena. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala al-hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kali hagabi kegetanya berbagai-bagai macam nikmat, baik nikmat iman maupun nikmat Islam dan beribu-ribu juga nikmat yang lainnya. Dan ketahuilah di antara ribuan yang nikmat Allah Ta'ala ciptakan, ternyata ada satu nikmat yang paling sempurna dan paling istimewa. Nikmat apakah itu? Yaitu nikmat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring dengan salam. Hana tua cit yang puja kepada
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalah nepetegak agama Islam di atas bumi yang mulia rayanya. Rasulullah menghidupkan agama Islam bukan dengan uang. Rasulullah menghidupkan agama Islam bukan dengan kekerasan. Rasulullah menghidupkan agama Islam bukan dengan sogok menyogok, tetapi Rasulullah menghidupkan agama Islam dengan ilmu agama. Takdim penghormatan ulun juga terutama sekali kepada ayah rohani kita bersama, yaitu Abia beserta keluarganya yang mulia. Dan takdim ulun tuan juga kepada Dewan Guru yang telah mengajari kami di sini di bawah Panji Rahul Mudi Al-Adidiyah. Dan hana tua cid takdim ulun tuan juga kepada Dewan Hakim Tunku Moderator yang kalah genilailon dengan adil dan bijaksana. Dan yang lebih istimewa malam yang depan, tak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hanalep long pegah mukadimah, langsung long tamang ngaju dalam acara berpidato singkat ulun tuan yang berjudul pentingnya ilmu agama. Mianteng pat penting mantungku ilmu agamanya. Lam dunianya mi penting tak ilmu agama. Karena dengan ilmu agamanya tengok taturi Allah Ta'ala dan taturi but-but yang gayu oleh Allah Ta'ala. Dah contoh mesra mak anu dah ni rumah mantang ubud no didik begak-gak ni aja kena bat TPA je cin no dia kamu nak hana meceh bak kamu cik mi bak gap na cilen ni jo yang penting dari ubud pun anu tengok bak merajalela nyota anu miat ladom banyak-banyak ipo 12 ulang peh 5 cang kenang pakai kuning. Maka hai mam tua nak jok juanu bagah-bagah bat TPA mesra kai tamang lasa SD nak jok kena gutrimang ciri tungku ino dan wate karyo kai ituri ilme nyan mak bendupe wate nak jok pon anu nu nyan bawa dron kaglah ni rumah era nu metu hanjeut nu hatta ilme yan ka nak jok bak dia anu ron kaglah ilme agama kaglah ilme farduin wate kajiat ateyan tingkat nyamtang oh karayo tinggal kaijak SMP nak juk kena dia. Wate nak juk dia kajit ilmu agama engkau hinan anu tengok ituri Allah Ta'ala. Kai turi urang roh kai berbakti kepada urang roh hai mak tua. Maka kepegah hai mim tua. Na leboh amalan lam dunianya yang han akan terputus-putus walaupun geteo kam negan nu depu amalan mak. Akhun li Rasulullah Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'ulah. Yang pun sedekah jariah. Sedekah jariah adalah contoh sedekah jariah. Mesti lagi tengok nak tawakafkan sumen musabahsa. Nak tawakafkan anom sabah tajungkat. Lagam pun tengok nak genu pegat sumjid, nak genu pegat dayah ataupun nak genu pegat madrasah. Maka tawakafkan harta tengok bacuk sapa genan. Yan kadang ngan sumen sabah saknyan terjadilah masjid geteo yang megah dan istimewa yang loi pubut ibadat le urang. Dan kadang ngan sabah anom tajungkat geteo terjadilah dayah yang maju dan modern. Lagi dayah kamoyo. Mina roh-roh pang rundra nyo rundra sabe-sabe mengalir pahala. Ada yang kam ninggal almarhumah dontur dia hanyo toh ci pahala. Nyo kamu dia hanyo menuntut ilmu agama sabe ya bukan? Ya. Sabe menuntut ilmu agama pak yai nang pinam menuntut ilmu agama. Ino depan nang penuh sama lagi dah lain. Maka dari ubutkan nak jo anu kena dia. Baik apa dalam sedekah. Kan? Menyatayo
mia teo urang Jumat terkah nyan kai danya tok the tu hai watte kam ninggai the pa the matua na contoh urang kampungnya gum terkah tiga sam terkah titi urang Jumat ke ni tim jopeng bele urang Jumat titi urang gum terkah kan ni tim nyan urang nyan lalang kubu tengok nyan nyan watte aja matua kam ninggai yan tet lewat tamping kubu yan ma wangi tak bel urang kaya yan hana bom terkah nyang gede bak ngangi samping nyo urang awan tigam terkah donya nyo urang nyo ya hana kriya gu gejok harta Allah Taala gejok ke urang hana gejok ke fakir miskin geptimang anak yatim yang kehnyo kubunyo kejok menan be wangi nyamban nahwa negami maka beb on terkah nyo kana wat da bak le terkah je dia bak le pegak temdit nyam mesin nuk molet kah terus panitia rumah kak ne sumbang macut nyan ri oh ko ni kajak mo ke acara musom ni nyak ke pegah ana urang rumah nyam bamban panin apa yang ngibek kan tinggi ngo acara ni lagi-lagian pegatuan tu ya ahlian lam yang kedua ilmu agama yang dimanfaatkan oleh orang lain. Dah contoh ilmu agama yang maksud oleh orang lain. Masa lagi orang dah ni, nak goreng pak bat TPA, tungku-tungku yang sumbernya. Dari dia sumber Al-Quran, nyan sampai nak tengok je ke kitab, buat kaji ke kitab kai purno gop-gop ulang, nyan pahala hampir-hampir mengalir tengok. Selama ilmunya hana putus. Masa tungkunya ge jo ilmu ke tungkuyan wate kaji tungyang purno gak belum nyan ada nama mengalir sampai na pahala tu yang kayan bab nak jo anu nak beut ada masa kan wate katoh anu nak beut bab berotan ke tungku kan na batu salah goreng kang nilai kagenyo kagemayu anak long ku nak beut kanyo kade mbak brodan nyan tugah gure gayu kadang ngan berkat gayu le tungkuyan engkau hinan hidup ridha Allah Taala engkau hinan galak Allah Taala ya amban amin yang masa rendah nami wate kana jo anak bat tepa na bengeh gure tepa wate cuti na bengeh ate balai na bengeh mbak ino ta ana bengeh entek je tiap kat pu yo ka bengeh. Karena jihmi sumber anu TPA ka mangan. Tatai mudin so eleman. Pada acara tungku sakit iya. Ja ayu. Nyok tek ada bitika ka men iya ka bulu aja. Ka de boleh. Ya. Ani antu ang kapopoi la kelam. Mimi ya to iya je. Nanti doh nan bibi doh yang kenyan dan umit dia teu doh bi doh boleh makanya rundan ba pengeh ka mangat bab timang ni mayan okey mengatai bekele rumah ana kecil ni ke ang bidong nya doh nya boleh yang salah tungkulam ya bab salah aja tungku wate kata jo beut yang masa lagi rondan yang tepat. Bek nak betul apa rumah. Yang tugas dia gepak ke rondan jen. Ya. Yang nunggu. Yang kabak-kabak jamaah nak betul tepat menikut. Kamu empat ke tengku. Yang enak-enak. Yang telah-telah miat dah mumpat ke kukuran darah dah mumpat. Ya. Ya. Nya ya ke nya yang tepat le kabak jamaah nak mupat. Bekle nak dengar. Bekle mupat pakang ke kabak jamaah tok selainnya. Seluruh dan guru ini. Gepah kan dia ngak ubah tu mi anak. Nya tepi-tepi peketun tepi-tepi. Nya hana cap pipa mirah mbak rung hana ubah-ubah peketun dia. Ya. Maka ngang tepatnya akai bro tu gadah. Jamaah tu na tabe nya hotel tepat agak dalam bilik kata duk dalam bilik
mi hang tepat kata ket te tu kat te oi pai masjid de te jaga urung het le awak tu bilek tang nau reung nyau ron nan pah awak dah deh nah pancara oh je cemtingnya nah ana tepat oh leuhnyan hemim tua najo anu ba beut nyo penting tat mi ba jo ya beut karena ilmu agamanya mi hanjat MN ji ha teo mempengaruh dep cin kalan uru hana ya beut luan so lu puntong nyo kaje megaya tengah jalan ni capak full krum baki so lu cuai long ana male nyo angkayan nak jo anu bak beut watek nak jo ni anu bak beut singoh kai tu ridon kai tu puam doa waten wa malam Jumat yang anu iban tenang baca yasin ibaca tahlil kurung ci menai jak beut te kajuk tungku singoh waten tawa malam Jumat te senang tu waten tawa na pahala ya te telok kubu nyacin kalam ni anu anak jo beut malam Jumat anu wa lem grep dek apa ada tiga kai bainang likot alah hai mim tua kip kipat wate tawo teo rumah hanya tua kam doa bacunya dikrek kelong ilong long tunde kalong mano nala ot darah hanya tua agepah lon lem lekak maut karena long hana lon sumayang hana lon pubu ibadat gara-gara long timangkah roh beut hanya tua hana kuja beut kuja ublang tengah jauh roh timang demi kekah cik tua ku ibadat makanya hanya tua kabut baju kelongnya hai hana sayang ke kak mano lalot darah pakak cudriam lem nekak melek maut yan engkau yan guna anu wate kata juk ya beut wate meninggal tu hidup pem doa punya matang na im doa bum dah rezeki ada kat Tuhan dah rezeki tengok mina anu kata juk ya beut jadi tacok sebuah kesimpulan daripada pidato singkat ulun tuan. Berhati-hatilah di dalam mendidik anakmu. Jangan sampai engkau terjerumus dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ni jaga anu begot hemim tua. Ya. Biar tu je ah. Bola be. Anu yan wate kata jo anu bak beut na guna hemim tua tekedi tengah hana malem tak je kong kui mum nyen teyom ya je tungku boh serkah na sabe kong boh serkah bak cip bang kon benam ke yang kon nya wate bek le karu wate tayak khori tebi ko je pegah me teyom ka je tungku ngal Fatihah tablo jakrong jak sama dia ibi peng putra anak gop ibi peng udah tungku sampai lambah sekah ya nyawanya dia hanya dia sepok kakak duri ya ilong pina ci kok ada tu be ke lop gah kok kah tu teo tungku nak bos sekah sampai be ya tu tak beut nya yang nai luar nak beut juga gah teo mi kaje tungku be kep sah hai putus satina dia nyo bu nak bi lah bia lupa nak mak amnya tadu urai ana beja baru ke belau nyamban gup remen tino ya wate singa hai mim tua bek bengeh no ke dengku yan ka anu dong hanya dengku bek bengeh keng kui mum nyan apa no meninggal han sapa menawan nyang ko kui mum dak tak nguk sangen nyan je ke doa mana je ke semayang main nyan teo kanu dan dia kubut karu ngang kui mum om ni kan sa baca anu pui baca ata bahasa Cina baik tu chipnya nah ijo teo dia lang kubu acara makanya hemim tuah baik bengeh keng kui mum mia teo bengeh kui mum jai rana jai paket tu mia nyan bengeh keng kui mum je hemim tuah jadi galau dar begah mana kasih pentum leo begah balam nyan teo ya gam nyo musu nyong teng mau rino
Purun ram mensur kah? Nejak pesta nyoy birian nyo peut pat na pesta. Ya, peut pat na pesta. Ide pedadai no jenip no plimbai de penrah. Nyo. Ha. No sok mensur mungkin mensur nejak orang nyo singan sok je salam mungkin. Bangan tidur kamu agam. Peut gaya kan ri mempeut gam yang teh tebe. Naja nan lancang kamu dan kanyo kaje. Ikut tren jeut hai awak nong nyo bak ka kengulong pegah got. Ikut tren jeut aurat yang bak du. Nyo kai kok tren katok jilbab duhnya. Tak lega tak dia. Lawetnya alam yang ya hotel hotel lewat media na hotel lap TikTok kai gok dro na kai gok dro. Kak hai mi hana hai awak nang bek kat pedu-pedu horat dro bat TikTok. Bek domi singa domi kopo. Hai wak dro kana wala na wak tengok gak mendu panena ya. Hana aman hana kong wak dro ku gop. Ha. Bek demi singa, demi kopo, tengok tatem pedih aurat tu. Tamano tepung, tamano dempur segala macam wadah datih nama napang pupuk dempur ya. Hai kang wakah halu pegah kom nak mek karu. Kang wakah kun. Ha kegop. Jadi hai mim tuah jaga ni. Ha mia dari ubud hana ta jaga oreo ji mi. Ibarat merajalela ya ban. Merajalela ni tengok teh hana ta ubud oreo. Singa. Oreo kai jeput tram menungci. Hana perut hut ni. Petrana perut hut miam ni nang. Leke apa yang kena boba ya nah, yang boba dua ni yan. Ah, kanya leke. Mian tabi tengah-tengah sembayang di tram dong jadi anaknya ya. Ah. Alah pot kang kuaga hai. Aku rasa eno cukup sekian daripada berita singkat ulun tuan lebih dan kurang leke maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.